Gikundi kimwe gitigia thirikari nikiuritie antu batigatige kuanda miti kenda beta nambere na untu bubu kuingia kioneki kia rais gia kuanda miti bilioni 15 bakiaririria gikundi giki kia Lions Club kuma mawa bugite kwino batu bwa Kenya gwita nambere kurumira untu bubu kenda guchokaniria riera na kinya kumeagirithia bugite bubu bakianda miti ya matunda ndene ya cukuru ya Amwamba. Mwandiki wetu Waandi Dennis Mugendi ni akurikithia. Bariuga boy mungano jwanga tonyi iria bagwitana gisomba ta Lions Club ya kiama balwangirwa maua bare basemanitie cukuru ya Amwamba primary gishone kya ubunge kia Igembe South kuanda mbeu ya mibukando antu mugeni wao wagiteo ni uria bagwita governor nawe ni Joyce Ndegwa uria bakuwa niyo ngatonyi nene ntongeria ya ingi nthiguru ne inyingi cia Africa. We have invited the governor to actually launch the second botanic garden. The first one is in Kiegoi. So the governor is here, Governor Joyce Ndegwa. She is charge of District 411A, Seychelles, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania. Tumepata miti hapa Amwamba Primary School na umuhimu sana ni kuconserve rain. We know there is drought in most of the areas, but when we plant trees, we are sure of the rains. Kuibo bwa muno ntupa kuthura cukuru wetu yomba kwithira ni imwe ya model school iraba kwita ku demonstrate farm tree poturetara mite mingi matunda ira twanda na mite yatethia number 1 warito muno kwa cukuru ku improve the diet. Number 2 ikethira demonstration farm ya community ku ya kuthoma mantu ya kuandibwa mite. Number 3 ikethira njira imwe ya kuretera cukuru income kana mbeca kukurukira kwendia matunda yaya kauma ku Lions Club ikiama bakwathiri bethiritwe bakirwira umenyeri bwarera na jaria jatushirigiritie. Nikaimisha sana watu wasikate miti, sababu kukata miti ndio tunapata deserts, na tukipata deserts kuna kuwa na hanga, kwa hivyo watu wanapata njaa na wanasumbuka sana hata kupata chakula. Dennis Mugendi weru weekendi cukuru ya Amwamba primary kiji Waandi ni akachio Igembe South County.